Lezi ndaba zehora lokuqala sigwethula zingabukhoma egomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli, mbukeli nazi ezinohlonze emini nje. Abasolwa abayisishiyagalombili bavela enkantolo yemantshi yaseKariyerha e-Eastern Cape ngecala lokubulala amantombazane amabili aneminyaka eyi-17 neyi-19. Communities like this one across South Africa continue to be left behind, left without reliable access to basic services like clean water, electricity. I-Action SA yethule umkhankaso oqinisekisa ukuthi ziyalungiswa inkinga eyikhungethe ohulumeni basekhaya kuleli. United Nations stands ready to support any and all efforts toward a peaceful resolution. But peace cannot be imposed. It must be chosen. Unobhala jikelele wenhlangano yezizwe u-Antonio Guterres sekhuthaze amazwe asempini Iran ne-Israel ngokuthi kufanele ayibophezele ngokushesha ohlelweni lwezingxoxo zokubuyisana. Mbukelisi kubingelele sikwamukele endabeni zasemini kuyihola lokuqala enzethulo noxolo uMamtshali wakwamwali. Sibonge kakhulu ukuthi uhlanganyele kanye nathi namhlanje emini. Abasolwa abayisishiyagalombili bavela enkantolo yemantshi yaseKariyerha e-Eastern Cape ngecala lokubulala amantombazane amabili aneminyaka eyi-17 neyi-19. Njengamanje ke mbukeli sixhumana nentatheli ye-SABC uNtombozuko Bhalintulo nokuyena ke osizothi nje kuxoxisana kanye naye. Ntombozuko, asikwamukele endabeni zasemini, sicela nje ukuthi usichazele ngosekwenzekile enkantolo namhlanje. I can't hear you. I can't hear you. Ntombozuko, angazi noma usiyangizwa sisi, besithi nje sicela ukuthi usichazele ngosekuhlalukile kwavela lapho enkantolo namhlanje. Ndiyakuva kahle sisenkosi kakhulu. Siphandle kwenkundla kaMantyi eKariyerha eMpuma Koloni kulapha abarhanelwa abayi-8 bazawuvela. Uyakhumbula ke kwisiganeko besenze kwiveki ephelileyo kulapho ke kwabulawa kwatshiswa amantombazana amabili from the ages of 17 and also 19. Kulapho ke abantu baseTinarha baphumile ngobuninzi babo kuzoxhasa iintsapho ezehlelweyo ezizaswelekelwe, but sizawuthetha nje kakhulu kahle nomnye womzala okaSinothando Malinga uzasichazela nje bona ezifamily baziva njani since belapha ecourt, because iqale ekseni kudala ke belapha becula, but okwangoku akabikho into enzekileyo apha ngaphakathi apha ecourt bayabathatha ikhefu nje elincinci bakwazi ukuthi baqhubekeke ngaphakathi. Sisi enkosi kakhulu ngothetha ixesha othetha nathi. Sifuna nje usichazele nina ezifamily niphumile namhlanje nilapha nifuna uzobona abarhanelwa. Ewe sisi siphumile silapha sisonke necousins zami nechomi zami nabantu basemsebenzini bazonisupporta. Usinosixoxa siva kabuhlungu phakathi kwinguye noIba xana abarhanelwa belapha bexoxa, but ngoku bengathi ngoku oko besilapha kwakusasa kungekho nto iqhubekayo. Siyacela mani makwenzeke uNtshukumo pha phambili for uSinoxolo nakunye uIba nathi makwenzeke intshukumo. Sisi ndiyava ke ukuthiwa ba ikhona i-chance yoba bangavela barhanelwe ngoba kukhona lona ona 16 ongumntana. Nina nifamily ziva njani ukuba ndiyacinga uba nizawuthi ba ebemdala enough ba enze ubugebengu abenzileyo kodwa ngokakwazi uvela enkundleni? Akakwazi ungaveli makavele kaloku mntasa azozithethela naye at least bekwenzeke into wayeyenze le nto ingakho. Ewe ngumntana yena ndiyam-understand, but ke ukwazile mos ukwenza into erong emntaneni andakho mzali ungazuba namntana omnye umzali abe nomntana, so ndiyacela at least naye makabe nento ayithethayo makaveli. Okugqibela sisi ndifuna ukubuza nje abantwana olaba abarhanelwa nje bebanjiwe as a community niyabazi ngabantwana besikolo bayafunda? Nasi sasibazi but sibonile kwi-pictures bangabantwana besikolo ne-ages zabo ziyabonisa ukuthi bana ngabantwana besikolo. Okay, last sisi ndifuna nje ubuza uSinothando ebengumntana enjani? Ebengumntana onjani? No, uSinothando unani xa ndimkhumbule ngumuntu othanda uncuma ngelihlobo lam and besithanda uhlala kunye. I remember ndine picture yakhe encuma akathethi ke sisi. The only thing anoyithetha uzomane sithi hayiwo yintoni ngoku, that's the only thing ayithethayo. Useloke encumile ke sisakho ndingako ngaye, ungumntana olungileyo futhi ngaphezulu koko.
Kosakhulu Ntombe Bongo. And that is Ntombe Bongo just explaining that bona as a family bayakhalela babonke bakhanela bavela enkundleni bakwazi nje bazakwazi usithethela bavi ba kanye kwenzeke intoni uyachaza kwakhona nje ba umsinothando ebengumntana onjani besithi umuntu othanda uncuma and bazamkhumbula kakhulu enye into nje ngifuna ucela ba I don't know from apha ngemva kwami ba uyakwazi babona ba abantu baphume ngobuninzi babo and bafuna nje ukuxhasa ezintsapho zehlesileyo. Sibonge kakhulu ke lobo mbukeli bekuwuntombozi kobhala intulo besibikela ke elapha eKariyega eEastern Cape. Ungqongqoshe wezeyisebenzi uNomakhosazana Matthew uhambele eMthatha eEastern Cape njengengxenye yeinhlelo zokweseka izisulu zezikhukhula njengoba isibalo sabantu abashonile ngalenhlekelele sesifinyelele ema-95. Njengamanje ke mbukeli ake sixhumane nentatheli yethu uNomzanele Mngoma khona le eMthatha. Nomzwanele asikwamukele ezindabeni zasemini sicela nje usichazele ngokuthi yini ehlosiwe ngalolu hambo lukaNgqongqoshe uMatthew. Manibulise ndibulisena kuba bukeli ekhaya umphathiswa namhlanje uzondwendwela apha ukuzama nalapho ukuqinisekisa into yokuba iinkonzo ziyafika ebantwini yokhumbula into yoba abaphathiswa nosekela abaphathiswa naye nomongameli bebeke batyelela kwezi ndawo bezozama ukuqinisekisa into yoba iindawo abantu ababekwe kuzo noko iinkonzo bayazifumana kuyazanywa kangangoko ukuba kuqubiswane nemeko ethe yabehlela uyokhumbula into yoba aba bantu baphulukane namakhaya wabo baphulukane nezazisi abanye baphulukana nemisebenzi yabo kodwa ke masike simamkele umphathiswa nokuthi asichazele banzi ngolutyelelo lakhe mphathiswa masikwamkele kwi-SABC kudala sibabona abaphathiswa okanye abantu abasuka eburhulumenteni bezoqinisekisa into yokuba iinkonzo ziyafika nalapho kusilelwa khona bayaqinisa eli lakho isebe yintoni le lizanayo namhlanje. Andibulise kuwe Nomzana ndibulise kubaphulaphuli nababukele emakhaya. Kuqala masiqhithise amazwi ovelwano kubantu balapha eMpuma Koloni ingakumbi abalapha eKSD nendawo ezingqonge iKSD apha eWaThambo abathe bafikelwa yilentlekele. Abanye ke bashiye izihlobo zabo abanye bashiyeke bengenazinto imizi yabo amakhaya nako konke kuye kwahamba namanzi. Sidlulisa ke amazwi ovelwano sisithi uThixo makasincede ke abapolise siyamulela urhulumente njengoba sowutshilo uba egxalatheleni ukuza apha nathi silisebe ke eli labasebenzi nezengqesho size apha ukuze sihlanganisa amehlo sisizwe esimnyama siyavelelana xa kukhona ingxaki esiziveleleyo so ke kuba nam ndisuka apha kakhulu eMthatha ngokuba ndingumme walapha eKSD yenzeke lento ndingekho ndiseGeneva so ndasiva ke esisithwa kumbe senzekileyo apha ndize namhlanje uzodibanisa amehlo nokuzosupporta nokunika amazwi enkxaso nokuthuthuzela saqonda ke basilisebe nathi esichaphazelekile kuba bakhona abantu abafumana inkonzo zethu umzekelo abantu balahlekelwe into yonke kusengenzeka uba bakhona ababephulukene nemisebenzi abanencwadi ezingekhoyo bakhona ababelimele imisebenzi njalo kodwa nangaphandle kwalonto kulo makhaya athe ashiywa zizihlobo xa kukho abantu abaswelekileyo i-Unemployment Insurance Fund yelisebe yiyo ke abakwaziyo abantu bebesebenza baze basweleke izihlobo zikwazi ukuclaim so kakhulu sizise ezo nkonzo but sathi masebenzise lithuba baze bathi abaphulukene nemisebenzi abakhangela imisebenzi sikwazi ukuba sibaqinisekise ngoba sibacapturishe kwi-database yethu esibiza ngoba i-Employment Services South Africa but saqonda sizokwazi ukuza sodwa samema ezi departments uzibonayo kulapho Home Affairs kwenziwa phi IDs ne-birth certificates kamnandi ke kule center ebengekafiki uHome Affairs bakhona nabanye abantu abakwezinye centers asizanga only kule center inkonzo esizizisileyo apha eNorthcrest Hall yivenue sisebenzisene nomasipala waseKSD sabathutha abantu kwezandawo abakuzo abo bebengekancedakali
both kwinkonzo ezisuka esebeni lethu nakwinkonzo ezisuka kwi-Home Affairs njengoba ubona amapolisa lapha unceda kwimicimbi ye-affidavit lilapha nesebe lezempilo. Nathi ke size neenkonzo zethu kodwa sihamba nabantu abasincedisayo sizonikisa ngezipho ezahlukahlukeneyo kwezintsapho. Masibulele mphathiswa kumphathiswa ke lo uMiss Namakhosazana Math noChoyo into bazoqinisekisa into abantu bayasifumana izinto abaphulukene nazo ukusuka kwizazisi ukuya nasemisebenzini nabo bebejamelene nemeko yentswelangqesho bazawufakwa kwi-database yabo ukuqinisekisa into xa bethe basuswa kwezi ndawo babekwe kuzo basiwa kulo mhlaba bebethenjiswe kuyo bazokwazi ukuba nento abayibeka etafileni bandibuyisele intambo kuni estudio. Sibonga kakhulu lowo ke bekunomzwanele Mngoma obesibikela lapha ya Eastern Cape. Umkhandlu wezokuphepha wenhlangano yezizwe kulindeleke ukuthi uvumelane ngeincomo okuzosetshenzelwa phezukwazo emzamweni okulawunyulwa kwempi yela kwa-Israel kanye ne-Iran. Unobhala jikelele wenhlangano yezizwe u-Antonio Guterres usekhuthaze amazwe asempini ngokuthi kufanele ayibophezele ngokusheshsha ohlelweni lwezingxoxo zokubuyisana ithuba lisekhona ukuze isimo singagcini sesingalawuleki njengoba izwe laseMelika seliqumbe phansi izizinda ezintathu zenuzi zase-Iran. Sekuphele izinsuku ezingaphezulu kweshumi kuqhubeka ukuhlaselana kwela kwa-Israel kanye ne-Iran. Inhlangano yezizwe ikhathazekile ngokuthi lempi kungenzeka igcina ithatha igxathe elibucayi njengoba izwe laseMelika seliphumele obala lathatha uhlangothi lokumanela kwa-Israel kulempi. iMelika igasele yaqhumisa izinda ezintathu zase-Iran eziqukethe lokho okukhiqizwa ngenuzi. The bombing of Iranian nuclear facilities by the United States marks a perilous turn in a region that is already reeling. We must act immediately and decisively to halt the fighting and return to serious, sustained negotiations on the Iran nuclear program. Inhlangano yezizwe ithi ungenelela kwayo ngokuthi kutholakala isixazululo ngokuqedwa kwempi kuzofana nokuthela amanzi emhlane wedada umela kwa-Israel ne-Iran bengayibophezele ngokuya etafuleni lezingxoxo. The United Nations stands ready to support any and all efforts toward a peaceful resolution. But peace cannot be imposed. It must be chosen. Uhulumeni wase-Iran usahlolisisa isimo somonakalo ezindeni zayo ezintathu ezikhiqiza inuzi ezicekelwe phansi ngamabhomu aseMelika. Mbukeli siqu eyitolo kanti mangabe sibuya sizokuphathela uWT. We did get information that there are offenders here that are in possession of contrabands. Ukhomishana wezokuhlunyeleliswa kwezimilo kuzwelonke uMahothi Thobagale uhole umkhankaso wokugasela ejele laseMabupane enyakatho yePitoli nalapho iziboshwa zitholwe nezinto ezingavumelekile ejele. Sikubingelele sikwamukele uma ngabe usanda kungena udaba eliphambili besibike ukuthi abasolwa abayisishiyagalombili bavela enkantolo yemantshi yaseKariyerha Eastern Cape ngecala lokubulala amantombazana amabili aneminyaka eyi-17 ne-19. Khumbula mbukeli ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus ungena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba. I-Action SA yethule umkhankaso oqinisekisa ukuthi ziyalungiswa inkinga ezikhungethe uhulumeni basekhaya kuleli. Leli qembu liwethule eAlexandra eGoli lomkhankaso khona namhlanje. I'm not here today to simply recount the failures. I'm here to bring you a message of hope, a message of change, and a message of action. It is time to fix South Africa, starting with fixing local government. uHerman Mashaba Whole Action SA uthi Alexandra ngenye yendawo ezishaywe indiva njengoba yentula izinto eziningi ezimqoko kubalwa kuza amanzi ahlanzekile ugesi kanye nokunye. Mashaba uthi lokhu kungukuphula amalungelo abantu. Communities like this one across South Africa continue to be left behind. Left without reliable access to basic services like clean water,
electricity, refuse removal, and functioning sanitation. Usihlalo waleli qembu kuzolonke uthi amaqembu ezombusazwe athule awasho lutho njengoba ziningi ingqinamba ezigungethe indawo ezifana naye Alexandra. Uqhube wathi lo mkhankaso wabo bazoqinisekisa ukuthi ufinyelela kulo lonke izwe. Ladies and gentlemen, we have a crisis in local government and no other party is speaking about it. That is why we are here today to launch this campaign here in Alexandra, Johannesburg. But every Action SA structure will be rolling out this campaign across the length and breadth of our country. What will this campaign consist of, you may ask? Critically, we will be speaking to South Africans about the solutions that are needed to fix the broken state of local government in our country. Mashaba unxuse ANC kuba banikeze nabithuba lokuba bebe namandla okusiza umkhandidolobha igoli njengoba kubukeke ngathi inkinga zawo ziyehlula. Kusenjalo ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uVelenkosini Hlabisa ube nengxoxo namaqembu ahlukene ezombusazwe kanye nabaholi bomasipala eMidrand eGoli malungana neindlela ezintsha ezothuthukisa ohulumeni basekhaya ikakhulukazi ukuxhasa omasipala ngemali. Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana uVelenkosini Hlabisa ube nengxoxo namaqembu ahlukene ezombusazwe malungana neziphakamiso zokuthuthukisa ohulumeni basekhaya eMidrand eGoli. uHlabisa uthi kumele kusungulwe indlela entsha yokuxhasa omasipala ngemali. A differentiated approach will have to be adopted when we explore the best way of making our municipalities to be functional and fit for purpose. We need to adopt a style where our municipalities will be run like businesses. Kanti nokholelwa kwamakhansela kuqhame kakhulu kwezinye zeziphakamiso. We need to make bold and new approach on structuring, funding and remuneration of councillors. Because if our councillors are paid peanuts, they will spend most of their time on other jobs and only pay lip service as councillors. Amaqembu ezombusazwe asenike kuze kube umsomluko wangesonto elizayo ukuze enze izethulo ezibambekayo ngekusasa lohulumeni basekhaya. Le ngxoxo yenzeka njengoba sekusondele ukhetho lohulumeni basekhaya luka 2026. Ukhomishana wezokuhlunyeleliswa kwezimilo kuzolonke uMahoti Thobagale uthi balunywe indlebe abathile ukuthi khona iboshwa eseyiphendule ijele zalenza kwamachanqa nokuyilapho bengapholisanga amaseko ke bagasela ejele ePitoli izolo ebusuku bathola iboshwa ziphethe izinto ezingavumelekile ngaphakathi ejele okubala kuzo ugwayi omakhala ekhukhwini kanye nokunye kanti ke laba abatholakale nalokhu kuthiwa bazoyikhotha imbenge yomile. Ngaphandle iboshwa iqale ezahlaliswa phansi kwathiwa omunye emva komunye ayigqishe. Zibe seyibuzwa ukuthi ukhona inofisi okushesha veza kuthukusile kungakaxatshanwa. Anyone who has anything to declare? Cell phone, contrabands, declaration, anyone? Esinye siboshwa sibanjwe nezinto ezingafanele lwasuku uthulu lwezichwe nesiboshwa sayihlangula saphika salala ngomhlane sibalekela uTalatiya. Esinye bese sibone kahle ukuthi sizohlangana nezimbila ithutha uma silokhu zindazindela savele samkhipha umnikazi weimpahla. Ukhomishana wamaphoyisa ubese echazela abeindaba ke ngezinto abayitholile. We found cell phones, we found nyaupe, we also found some offenders with what I would not say, I would not call, rations that they will use, for themselves, but what I would call mini tuck shops. Esinye seyiboshwa besifake ngisho plastic enyaweni sikhala kakhulu ngamakhaza amandla kakhulu enyaweni. Kushaqwe ngisho impahla ezibizayo ngaphakathi kanti kuthululwe ngisho imboza. Olunye ucingo belisabonakala ukuthi kunabathile abasashaya abangazi ukuthi sezimshayela umnikazi walolu ucingo.
Inkampani yezobuciko iDihabo Tsenhle Music and Art Promotions izobamba idili lezomculo leyinsuku ezine iSoul Sport Dam Festival eNorthern Cape Theatre eKimberley. Lo mcimbi ubheka impilo kanye nesibhicongo sengozi yebhasi esenzeka ngosuku lwezisebenzi mhla lulunye kuNhlaba ngonyaka u2003. Idili lomculo iSoul Sport Dam Musical linomlando odonsa isihlwele. Lo mdlalo udidiyelwe uCharles Ihane kanti ubhalo uThabo Mutlabi. I still have that subconscious fear and pain that one does not have a clue give. I can't explain how one feels about it. Lo mdlalo unikeza abalingisi base Northern Cape ithuba bakhombisa ikhono labo. This is a real life story, a tragic story, so you need to approach it with caution, as you don't want to leave any detail outside. 2 days before the funeral, there was 2 million. Now imagine how much is 2 million in 2003 compared to now. That was meant for the victims, families of the victims and the survivors. But they all claim to say they didn't get anything out of it. Lo mdlalo uzophinda ubonisa emcimbini eGramtown National Arts Festival eqala ngoLwesine. Umbukelo umhlahlo wesimo sezulu uzolandela ke emva kwekhefu. Mbukeli sizibekela lapha ke bese kuphathele zona bayeza ke oza kwethu kusasa noma ke namhlanje umbukeli ngolimi lwesindebele magamanxa nje ihora lesihlanu thina siyabuya ke ngehora lesikhombisa kusihla sisazobe sigiya ngalo likamageba ube nosuku oluhle usale kahle.